Өсітігілі үйметі үтекіне болуқтын, бары үрекуттаға істәчілер бет, әйге ұфымы, сүйісі бір сәтті қатынчал радио толғымылы көріғіді, онына істәғіді. Онтаны бияқы бүйін көмітігері сұбы білемеға толғымытығыр оластығыллаға үлчіппытыны қыдыры білімері беті, Сақа Республикатын әлбәқ государственный, онына муниципальный өңіні оңырыр кейін. Намнағы филиалын салаты, салаятчыпта, Сергей Михайлович Джаконов, Төкініне Сергей Михайлович. Төкініне. Сері бұл ұмпысы, бұл әнеке үләғітті қамыды, нелектіріктері қайттаға үләге олар құту, үләғіт тұғынан білеймені. Атом фацейн опсаян намылуғығар 2011 сылға ақсаннеғар ұлыуда, басан үріңжеға олар бұқпыд, үріңже басығыда әгер. Оны төт сылы бұғанны олар үләйіп бет, оны 2 түннік жон обслуживать береді. Топсенин инфекциен туйди болохы кылгысы кеп әттәхы доктен. Олар би специалистка кихи кален арағанай заявление бартын беренше. То есть паспорт оруда, прописка, сир документа, повод пособиета, снил сиянан, декультену тәлтәләре карибәккәре бисиге бидо чартан баран олып беренше. Онтан аммыт киім болауы бе. Әйеқа ағылан бердіғіне, әйеге оңыран берді. Асыңғы жыл күнігер ол тәлтәләрінің бәйбет иджан тағыдауыд. Беги специалист بود. Антон билемеде гелгән Петр Хомян барамыт. Ол заявительгә табия гәрән ол заявление бирдек кеһә элемет ингравут. Бу пеки белән булды. Беһә гелгән баран бирдек заявление Петрен булар. Кандай бар документга? Антон тохте. 113 араны аңа бар беһә. Олланы де тат этер булха. Инфекционный тәлтәнегә соглашение төәрсә. Маны услуганы беһә оңравутте. Окудата сүйшуон услуга бар, пока намга бүгін күнге. Он услуга вот Оксана Альбания, я Карлана Вильдания. Потом основной услуга быттен бегена паспортной столкена, загран, прописка, пособиялар, Росреестр, кадастровый кендеры. Да, основной жон он ол богосырга керелдер. Вот. Тот это было опцион төт сыл устата 15 сылга булырын. Алтыдан чекей калам барда бейха. Очарат береметі опсайынан ортонан олар болаға 5 минуте күрдік. Статистика көддіреріне. Онтағынан МФЦ-ға бесплатная юридическая помощь бар. Бұл өте льготалақ, льготниктар им, қайықтарын сөпкелен барандар заявление берелер. Оны олағына олар судебный иск кейін білімден берелер. Судка bir иск берелергер бартын документын білімнен берелер, бей юриса босқа өтір договор, ентор купли-продажын орбақтарыне босқонырын берелер. Тарағына юридический вопростары юристен көмен ады олағына бейеқа кәлен ол льготалақ кекәлен босқоныр заявление беренше. Юриса бұден босқонырын берелер. Оның вопроска бұлырын 15 сылға 400 отут ке тарағына ете юрист босқа тұғамыта. Хатлым это льготалах чындар. Хин жандар биле льготата хин жандар каяна бия кайталла. Льготалах тагар баскон хулда бенде. Льготалах ден? Льгота ден биле ветераннар, элбах оглақтар, осыны онтом биле молайын инвалидтар хауна то. Элбах семья оглақтар, элбах жекелген. Оны биле доходтара среднедушевойтан кірі болғана инде. Олар соцзащитаттан, администрацияттан справканы кәләктеріне меткілер. Көмең оғылдар. Сөп. Нәйлектерінің график оңырын әйге сылжан үлілі еді. Ұрақ тұйға олар беребіне олар кейі. Бұл қас күмаға айы келен іспек боллазы. Намына тәліктелері көйен керекбет. Түгендеттәк боллағына? Бей, бір кейбітен күн айы нәйлектер бірді бұл. Толқырдық. Тоқтен. Олар намылығығар түйінчеттен әлбәқ нәйленеләқ 5 нәйлек бар. Үйедай, басы қоңсақ, қатырық, мұдып, қаматта, қатынары. Ол нәйлектерге бейі федеральный требование бұғытынан неделай әжі құтынады. Оны дәвіл тұрабыттар бейі. Қаулейін бей неделай әті стабильна әжі Ол күрдік вторник айы қатынары, оны қатырық. Онтон пятница айы қаматта, басы қоңсақ, үйедай нәйлектерге әжі Одан тағынан вторник, среда күнлерге ол түйінчеттен кірі нәйлектерге тақылып. Ол күрдік администрациялар кітті, жағалталар кітті бәйір кәпсті масында ол көрілі болдары разы тақылып. Ол администрациялар ұрут бұла заяқы түйер әрітлі. Ол күрдік олар бүгін қалбанға барды бұйып, бәйі, мұдыққа жеп бұйып. Кәдерін желеғай.
вторника Никольской, онтон четверг Тастаха выртахпы. Оны то оксайнын тибилин то бары билелдер болду пилотный проект кирен ради один гаен. Onun sebästен bu mart-aprel ayдарга бе нелekтерге тахыбытын күртүбүт, толок көтүктәке тахагырда окурдук. Село жалталарын кытта билин то график сабылсыйды жа. Бу күнделен сабылсыйды бу планы бары таблестактарына катарыпты. Бу маны күннәргә о апрельге ере. Нелekтерге анын октактар тәрдәттән уже көкөрөндө бу маны күннәргә келектер уже бисектен чыгып болуга. Жаңа отурган да чагына улагаттан чыкчы була дип йөрөтөн. Атын басында дора то электрик олор октактарга та токтулайын. Кемел бу удобный болот. Чакылыбыры бу эхияка мен документ туттардым. Онда кас конудан ити белән булар. Аты доктор хас бит услуга бәдә административный сроктахте. То есть олар паспорт 10 көн оголлар, олар снилс неделе гудон оголлар, хас бит услуга туска бәдә срокта. Ол көнгә тәбир көне әби хәдәсе. Олар бүген лот асын итте. Олар уже 10 көн китә. Тукту Антон төлөбүрдө бокту эфинде. Төлөбүрден МФЦга бәйтигер туды кителәбет. Антола хорох услугалар били госпошна җеннәхтәде. Олар напрямую органнар тиде хатаны бир паспорт алып та хәсәр мәгә төлөй инде күрдек. Ол төлөбүрдө кителүр. Антон боско болланы боско. То есть МФЦга бир кителү төлөбүр боско. Сөпе кас төлө специалист болгон үлелге жалары билейм. Билин олар булырын бу хаңа җая көстүтте. Бу хаңа жолта. Булырын болланы төрдө тибет. Антон 2 түнлүк стабильныйларда. Билим болланы 6 болду. Оны 3-4 түнлүктә дә выезд болланы 3 түнлүк стабильный приемлы. Кери келдите барыда экенде документ оңоттурууда төгөл бакалар күнгө. Күнгө 4-нче бейинче ки атараны болот. Эмскечелер ки эбукай кигелен бара. Тортотналлыкка күнгө бейинче ки 4-нче бейинче кигелен бара. Ата билим бу матасы ки Жонал Бейден тем китабет. Ата дебу намнаган функционерлар болду. Антон нелеке уйстады бу дәрәҗә ок кийваты булачы. Госпиталь ротор баттана. Аны кистән беле уйстыр олин график күнгә. Ханыр күнгә кистән тахып бүтәнте администрацияны толин хайчы үткәчтәчү. Кистән тахып патымҗын. Үле бара тораш. Үле дәнгә бара торар. Вот. Аны то атолны то уйстыны китә булыха. Оларди Игорь пилотный проект даны бияха ФЦГ 3-4 әби специалист коротта коллекта усиление курду. Ача лидерлер нелектеге тахылды неме күрдү. Та бу битен бакти ки фактор битен бактыңга. Олен то өтү тегнори тепчек битен. Сөпе индикетигер ите үләгәтигер өссө тук олары эбилли болар турары болуп курду. О, то бу аңа жай кидит. Аны то бошен тагы. Оны то ханлары. То опсияны биле бир ухан токтен пилотный проект булды. Оны кеде делать. То когда готов лелик, то когда болар пока точно билбет. Оны да. Ата hem bir любом случае МФЦ через заявление берег по полар гамыта. Оны кеде делать. Он еще ту это курс услуги. Это түгәрен туганын якуды. Олар өмөйгәр төбләсте билләрен курдук. Пилотный проект заявление ки администрация бәдә калем беренче, әбәдән функционалны беренче, әбәдән то электронны беренче интернет через. Оны олар өмөйгәр билин өмөй 1 мая олар ол адалын осы төрөф тем порталга ки кирем заявление берәргән аны уни зарегистрирован диә 1 мая. Оны уларны бабан тогар олохтактыр билин уже кайттыр надо. Госуслуги руден порталга кирен регистрациялыктыр надо. Интернетнеге кантанда ол колосы сеттерден дулейлер, кандай интернет басетте. Оннотон регистрациялар динан простой, сотовый телефон надо, динан надо, снилс номер надо. Ну барта биллер, фамилия, имущество, адрес инде. Оны бардын толобуттарын кенне кайыктыра. Подтвердите вашу учетную запись. Олда подтверждение учетной записи ен кеги паспорта, ол регистрациялардан баран МФЦга кален паспортын көндөрө надо. Ошо бил 5 минут егер интернет этеме оланы подтверждайдан келет. Оны битте. Окей, уже учетная запись белем болар, уже электронное заявление берге белем болар. Майта. Оны колор билин ол майтам бота, ол регистрация госуслуги.ру порталыга уже билингитте кайыкка регистрацияланы хаты, регистрацияланан кеги белемден сөп.
Эдеттен билген кири турпуту. Уже эдеттен Акирин блин регистрационна только заявление пока верба Пуланде. Майта битевера. Просто подготовительные работы идет. Вот, блин, то холод, блин, альбаки интернет через блин маги верар на новую учетную запись к сок Индия, он где уже бригады перейдет в регистрацию на целый паспорт когда блин, лет это много их надо. Вот сам Госуслуги руга кирана регистрация на ханам. Ну, такая неделя, бедом спидава дахутна, он такая неделя как эксели как доктор, пример, инструкция гордо, энергина, он надо батать на доллар, тем госуслуги хата регистрация на. Ага, я вот иду на курс. Вот то такая неделя, он такая неделя главное. Себе Сергей Михайлович его үлен буйга, келен бу баягы үләгәт ятугынан истең кепсети битигәр мактанабыт. Уны бирибит түгәр истәчләр битигәр, көрәшчеләр битигәр, шатуһаян тугысанан баһасанаган икән иде. А то все равно пилотный проект, когда не на связь там то интернет госуслуги руга регистрация он индия хмаран то это интернет на заявление берет, бутан простой, бутан турген, беременный это бакитте, потому бутан удобный владе. То на катанах дровяна, саскаренеры на гадда. Себе шатугын мактанабыт, әйяқта үләгәтигәр сетигәр барабыт. Истәчләр бите бияха гомутгара Саха Республикатын Элбяха государственный ванна муниципальный өңүнө оңорор кийин намнагы филиалын салаячыда Сергей Михайлович Жаканов этинеритин иниттигит.